Mwanchu mwirigereria gwensoko TV tukoneria kabera so mutinyo gatatu mwaka uyega gwechil fubera merongo gebera na gatona rimo no kugera kwa rimo na kwabokire bya kwagenderere bya kurandonsi asore asemambia bona asobo kwareri bwago asemirimo aso kwirigeria na ndonsi asogendere tukubwatia ensoko TV kuro chinsa 12 cheke mambi gwikira bonga na ndicyaragere chinsa nye cyabono mambia cha Afrika ya muchengo kwarigania aso murubiri uyega gwetero bini go cyakera bona gwika chinsa isano ne mo cyabono bubasaso go cya kumurekera na korigereria aliagendere tokorekana asemambia yabono ase chinsa mo awakera tukoligereria aliagendere temambia bono kuro asobore michise emyo bocheru ayabwatikaine no borendi na boigo asamwana bwatikene ne chigosori aseri tukerigalia Jumatatu kiki ya chakira senchira erendonge kegima emambia yabono tusanga so bwamo wetera senchira yo mutandao wekerero Facebook roboiga sesemeria YouTube ensoko TV namba ya mawasiliano na manekere tuchikosoa asenkwane ya itemambia bono no mwenye tena hari tukoria Jumatatu muna eliare roiga ekero kiego chaka nigoto kumurekera ayabwatikene ne chigosori ayakorekanite ase weekend engima eketo kurigeria ase ensemeri yo mupira bwamagoro ntubwate eligeria NSL ntubwate ase ligia na mienseto ya Kenya na boigo chiligi iskoyense yetu ya Kenya sesemo ya maminyoko ase mupira uli rugby amone chigosori chinde chonsi ase ritukeriga ya Jumatatu ainaro togocha tu amorekera ekero togoswa ase ensemeri ya yenkwane mambia bono na bwa senda chikoba na bageni aigaye imeye studio au bari babere Astrach korigereria ayonsi ase obwagarina nambogo tumekenga kiyo nigere notisano na ibere isano nesatu ne mamara gatano mwerio beka isato igabwo imehe nsoko tibo poroso bwo mugutsicha kigosanga asobwamo asemambia yabona Eritariane Ishmael Mogere. Asomo chakane mambia boro ekiombegete tobo chori ne chimbebe meyensekia IBC nigo gya chakire sabari eyo ekuruwa bosemia gochia se aba Kenya na mono asensemo area yabasaigoro yobochorio osebo sibo bochorio bonene bo mwaka bwechile fubere merongo gebera na gatano na kabere asetaro ekiombe kiomie county ya Kirinyaga niga Kenya mona basaye basemi wobuya bukubwata na gwake kura asibo igabana inchi babori kwenekia omorembe chingaki chobochorio yamaseye mo tikango toralire linariaya agendere kurase county ya Kirinyaga abwase kiombe KBC kendere tukurwa basemi uchase umwakie kura. Tumekuja hapa tuwasikize kwa sababu haja ya tume huru ni ujumuishaji na ushirikishaji, manake inclusivity and participation. So sitaki kuendelea na hotuba wala dadangu hatajiingiza katika hotuba. Nataka mazungumzo sasa yatoke kwenu, mtuambie hii kazi ya uchaguzi mwataka tuendeleza namna gani. Tumeelewana? La pili, tumeambiwa kwamba vijana wafanya mambo tofauti na sisi tufanya mambo tofauti. Hivyo kuna mkinzano. Kwamba there is a conflict. That there is a tension between the young and the old. And that the young have a lot of speed and energy. But the old men are dinosaurs, they are ancestors, they are fossils, therefore they are good for nothing. So that is a very, very worrying situation, if that is how our own young people regard us. And yet we are told, it's good to be young. It's good to be young, lakini kumbuka, youth is a flame, is a spark. Wisdom is a flame. Tutumie wale wazee kufika kesho yake. Kwa hivyo tuko hapa kuwasikiza ni lipi mwataka tufanye, na mimi nitakaa hapa na kalamu, maswali yote na mazungumzo tujibizane. Tukitoka hapa muwe ninyi ni walimu na mabalozi katika hizo sehemu zingine. Ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru IBC kwa kuandaa hii forum ya youth ya dialogue, very very important forum ambaye tunajua tunahitaji hii forum wakati huu kabla hatujafika mambo ya registration ya voter registration, kabla hatujafika uchaguzi wa mwaka ujao. Ni muhimu sana mmefikiria kuwa na dialogue ya vijana. Ndio maana tumekuja mimi na watu wangu wa ofisi, members ya county security committee yetu, manake tunaona ni very very important, very very important. Kando
na kuhimizwa vijana na wananchi kwa jumla kujiandikisha kama wapiga kura. Ni muhimu sana. So leo mnafunzwa na mnajulishwa ya kwamba kuna voter registration inaendelea, na pia tukiwa hapo sisi tungependa kumbushana kwamba kama nchi mjue sisi tumetoka mbali. Maana kama nchi tumebadilisha institutions zetu, tumebadilisha organizations zetu ili iweze kuwa inaenda na wakati. Wananchi wamekuwa na confidence sasa institutions zile ambazo tumeanzisha na tumekweli. Mnajua tulikuwa na katiba ya zamani ile tulipata nayo uhuru. Si ndio? Tulienda 2010 tukakuja na nini? Katiba mpya. Yote ni sisi wananchi tumesema tunataka hizo reforms. Na hizo reforms wananchi wamepigia kura. Tumefanya referendum. Tukafanya referendum, tukatoka katiba ya zamani tukakuja katiba mpya. Tukasema hatutaki polisi iitwe Kenya Police Force. Tukasema sasa tunataka iitwe National Police Service. You know, we have reformed as a country and we have reformed our institutions. So kile kitu mimi naomba lazima tuwe na confidence na institutions zetu. Tuwe na confidence na institutions zetu ambazo sisi wenyewe tumeanzisha, tukarekebisha, tukabadilisha ikafika mahali ambapo iko. Ninasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu mara nyingi sisi vijana, hasa sisi vijana, mimi mzee, nyinyi vijana, sengine tunatumika vibaya. Sengine tunatumika vibaya haswa wakati wa uchaguzi. When we want to demonstrate what changes we want, we don't demonstrate through demonstrations, through violence. Tunafanya changes kupitia kwa nini? Kupitia kwa ballot. Kupitia kwa ballot. Sio fujo. Yangu sasa ni kuhimiza vijana, tafadhali tujichunge, tusije tukatumika vibaya, hasa tutumwe vibaya na wanasiasa kuleta fujo ambayo haina maana. Wakati unaharibu mali ya wengine, wakati unaharibu ofisi zenu ambayo mmejengewa, you are destroying your own property. Hii ni mali ya umma, si mali ya umma. Ni mali ya umma ya wakazi wa Kenya na vingine pia. So tunasema tuweke amani, tudumishe amani, tuwe maambassadors ya amani, tusije tukatumika vibaya wakati wa siasa, tusije tukatumika vibaya wakati wowote. Tuwe vijana ambao wamechanu. Ama inasemekana nani? Mechanu? Democracy, you know, you speak your will, yes, but you don't express yourself in violence. Waliozungumza mbeleni walitaja wakasema kwamba kuna hiyo enhanced voter registration ambayo inakuja, na katika kujaribu kuwafikia nyinyi vijana ili tuwe pamoja katika kujenga taifa hili, tumesema kwamba mwezi wa 4 wote tutakuwa tunafanya enhanced voter registration. Na commissioner wako hapa waliniambia watu ambao watapewa kazi ni vijana peke yake. Tunaelewana? Nyinyi vijana, hiyo ni kazi yenu, so come out and apply for those jobs. Hapa katika constituency zenu ambazo ni 4 mtakuwa na nafasi zenu. Endeni mka-apply, anza ku-apply sasa hivi kwa sababu tunataka mpate nafasi ya kuandikisha wenzenu. Because you see, usually I think where we get wrong ni kwamba unaenda kuandikisha, unapata baba yako ama ndugu yako mkubwa ndiye anakuandikisha. You don't feel good, isn't it? So now go and get registered by your own age mates. Tunapofanya hivi wazee, naomba hivi kwamba vile ndugu Njogu alizungumzia saa zile, bado hata ile ECVR tulifanya bado iko chini. In fact, ile statistics aliwapea bado iko chini, kwa sababu mimi ambaye naziona kule tuko na target ya kuandikisha mheshimiwa you're here. We are targeting to register 6.3 million young Kenyans by 2027. Before 2027, that means around June 2027, we need to have registered 6.3 million of you. And you know why we know that? Because tunajua mmechukua IDs. 6.3 million IDs muko nazo. They are out. And especially
Here you will see that we have quite a huge number of you who have IDs, lakini bado hamjachukua hiyo registration. Kati ya hiyo, sasa hivi nationally tumeregister watu 200,000 peke yake. Hapa iko vipi? Mwea 715, watu ile afisa wangu walikuwa wanasema 1,000. Ni 700 watu vijana, because these are not old people. These are all new people. These people who are going to be first time voters. 712 peke yake. Kutoka target ya 169, mheshimiwa 273. Gahamra igwense Daktari William Samoei Ruto ni gakorire tarase county ya Kiambu abwo se aratire magendero oigati abo bwagachi bw'ikinyumba cyeri gurire insi chilifu 15 na ibere bwagachi bw'ipare na wechipara amo na yanda mange ase nkwana ya Ruto ni garere buna ribagandira o ryo gwonchereria ense ya Kenya salire ira yogocha gutangana mutwe asokokora ase asokora ense eriko Yesu kyaguchi ase ekerengo kende chinga kichuba igoni gabarai ao barenge amonera se tare yo togirie obokoreri bwaye. Ile nyumba tunajenga Kiambu peke yake ni nyumba 17,000. Tumeweka pesa ya serikali Kiambu ya housing bilioni 43 hapa Kiambu. Tunajenga soko 30 mpya hapa Kiambu. Tunajenga hostels ya vijana wa Kiambu. Vijana 8,000 wa TVET wa university watapata nafasi ya kuishi katika hostels ambazo tunajenga hapa Kiambu. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Na wauliza ndugu zangu watu wa Kiambu, Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni si kulipa. Si niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na program ya housing. Hiyo program iko ama haiko? Si program ndio hii? Si soko nilisema mama mboga atafanya mahali kuna heshima? Si soko 30 inajengwa hapa Kiambu? Si tuliwaambia vijana wetu watakuwa na hostels? Si vijana 8,000 watapata nafasi ya kuishi kwa hostels ambazo tunajenga? Na wauliza wana Kiambu, tuendelee na kazi ama tusiendelee? Tuendelee na kazi ama tusiendelee? Niwaulize. Sasa mnaona hii kazi? Hii ni kazi ya miaka miwili. 2 years. Si mnajua kulikuwa na kizungumkuti wakati tulikuwa tunatengeneza sheria. Kulikuwa na maandamano na mambo mengine. Si tuliambiwa haiwezekani. Si tuliambia tunasema uongo. Leo hii kazi mnaona hapa ni kazi ya miaka 2. Sasa niwaulize, miaka 5 itakaa namna gani? Miaka 10 itakaa namna gani? Miaka 20 itakaa namna gani? Itakuwa Singapore ama haitakuwa Singapore? Mumeona dalili ya Singapore? Mumeona dalili ya Singapore? Watu wakienda Singapore wanaona magorofa 30, magorofa 50. Hiyo magorofa ya Singapore haikumea, ilijengwa vile tunajenga yetu hapa Kikuyu. Na ndio mimi nawaambia wa Kenya, tuko na nafasi ya kihistoria kubadilisha taifa letu la Kenya. Na mimi nimesema nitasimama mstari ya mbele mpaka Kenya ibadilike, na hakuna mtu atanitisha. Watu wa Kiambu hoye! Kiambu hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Hii Kenya yetu hii, tukiendelea na mpango kama hii Kenya tutamaliza umaskini. Hii Kenya tutamaliza mambo ya njaa. Hii Kenya tutahakikisha watoto wetu wote wanasoma. Na ndio sababu nimesema nyinyi kama watu wa Kiambu, vile nawaeleza wa Kenya wote, maneno ya elimu ya watoto wetu ni ya muhimu. Na ndio sababu kwa miaka 3 tumeajiri walimu 1,100 kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya akienda shuleni anakutana na mwalimu. Tumejenga madarasa 23,000 tuhakikishe ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma, kwa sababu masomo ndio inaleta usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wote wakipata elimu. And that is our mission, and that is our commitment, and that is what interchange. Your Excellency, ukiangalia sasa inaenda kuisha
na tunakushukuru sana kwa hii maendeleo yote, na tukuambie mwaka ujao, mwaka ujao watu wa Kikuyu na Kabete mtasemaje? Eti mtasemaje? Karibu sana Your Excellency, uongee na watu wako. Your Excellency, naambia hawa watu, mimi ni mmoja wa wale walikuwa wanasema kwa maredio ya kwamba wewe huwezi jenga hata choo. Sasa ninaona aibu kwa sababu nyumba ndio hii. Sasa nimetubu Your Excellency, nimesema if you can't win them, join them. If you can't win them, hebu tuambie wale wengine tuambie if you can't win them. Sasa mimi nimeokoka, wimbo yangu ni hii, hebu nionyesheni ni hii, nikisema harambee nasema tutam harambee. William Ruto. Kiambu oye! Kiambu oye! Harambee! Rais ni fire si fire. Rais ni noma si noma. Aliahidi nyumba, amejenga hajajenga. Na sisi tunakuambia rais, asubuhi na mchana, wachana na wale watu ambao wanasema tumekuja kwako kutafutia tumbo zetu. Tunataka kuwaambia hakuna mtu huwa atafutii tumbo yake, si ndio? Na kama tumbo zetu ni manyumba kama hizi zinajengwa hapa Kikuyu, wacha ikue hizo ndizo tunatafuta asubuhi na mchana. Na sisi tutakuunga mkono. Asubuhi saa 1, mchana saa 7, usiku saa 6, tuko nyuma yako kwa sababu ya maendeleo ambayo umetuletea hapa kwetu Kiambu. Rais, pia umesema ya kwamba kuanzia kule kwetu Ruaka tukielekea mpaka Roiro, umetuahidi unatujengea interchange pale Ruaka town na unaduo barabara yetu tukiendelea. Tutakushikilia uendelee na hii kazi, tumalize deni yetu ya miaka 10 2027. Na rais ni fire si fire. Situmuonyeshe harambee, tutam harambee. Asante sana rais. Kwa mpaka ya Kabete na Kikuyu. Kwa hivyo hizi nyumba ambazo tunajenga zitafaidi wana Kabete na zifaidi wana Kikuyu na mwananchi wote wa hii Kenya. Nataka niwaulize watu wa Kabete na Kikuyu, harambee! Harambee! Tunaambia president wetu namna gani? Tunamwambia namna gani? Your Excellency, wacha nikuambie, Kabete na Kikuyu tunasema tutam. Na tuko nyuma yako kwa sababu yale ambayo uliahidi utayatimiza. Tulipokuwa tunapiga campaign, ulisema utajenga affordable housing. Tunaziona hatuzioni. Ulisema utajenga masoko. Tunaziona hatuzioni. Kwa hivyo kazi ambayo uliahidi tunaiona na unaitenda. Na ndiposa tunasema tutam. Harambee! Harambee! Karibu sana Your Excellency. Asense moyende abaraibe kurwase ensemeri kwa mirire serikali asomusangirikano bugesi ya sensemu ya Shamata maili 4 amo numuchie okiawara nigo bagendere n'inchiri yakoboma minchono bukararibwe serikali yerituko asobomo nigo banchiranire ko baribo erimo busibo bochorio banene bwo mwaka gw'echilfu 2025 barayabwo ngamo na Daktari Freddy Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, Justin Muturi amo nomo Senator Medu. Leo ningetaka kupeleka risala ya rambirambi ya kipekee kwa familia ya yule mjumbe anaitwa Johana Ngeno ambaye alifariki jana kwa ajali ya ndege. Kule nyumbani ni jirani wetu na wale tunakaa nao pamoja. Na tukiwa kwa kanisa leo asubuhi tumesema uchunguzi ufanywe, ibainike wasi ni kitu gani kilifanyika kwa hiyo ajali. Vyama vyetu vyote tunataka tuungane, tuishi pamoja, tutembee pamoja, tukomboe nchi yetu. Ninawaomba tafadhali wananchi, wakati kama huu, viongozi wale ambao wameshindwa kazi kama hawa ambao tunadeal nao, wana namna ya kugawanya wananchi na kuleta uhasama kati yetu. Wanaweza kusema wewe enda kando hii, wewe ni mtu wa DCP,
Weenda kando hii, we ni mtu wa Jubilee, waambie sisi wote ni wamoja, tuko katika familia moja, tuko kwa boma moja na tunataka waondoke. Hiyo ndio nia yetu, ama namna gani? Tumekubaliana namna hiyo. Mimi nimeungana na Stephen Kalonzo Musyoka, nimeungana na Fred Matiang'i, nimeungana na George Natembeya, nimeungana na Eugene Wamalwa, Martha Karua, JB Muturi, Okiya Omtata. Tumekubaliana tutasikizana, tutoe mtu mmoja wa kupambana na Kasongo. Huyu kijana anaitwa Gachagua, mimi ndio nimfanyia kampeni hapa. Nataka kuomba msamaha. Naomba msamaha watu wengu. Nimwadekera. Hata huyu Kasongo mimi ndio nimulete hapa. Si ni mimi nimulete? Ametuumiza. Mimi nilileta Kasongo hapa nikamsaidia akakuwa rais. Wajenzi wenye kujenga pia wanajua kubomoa. Mimi nilikujenga Kasongo, nikakusaidia na watu ya Daragwa ukakuwa rais wa Kenya. Mimi na watu ya Daragwa tutakubomoa, utaenda Sugoi, utakuwa one term. Huyu Ruto amepeana passport ya Kenya kwa mamluki. Wale ambao wanaharibu nchi yao Sudan, wanakuja wanapatiwa passport. Kabla upatiwe passport ya Kenya, inatakikana kwanza uwe umekaa Kenya miaka 7 na uonyeshe kwamba uwe ni mtu wa tabia nzuri. Alafu kwa sababu nabeba hiyo passport, hiyo ndio integrity ya nchi ya Kenya. Inaonyesha Kenya is a sovereign state. Lakini Ruto anapeana huko kwa mamluki ambao walikuwa wakinunua nchi ya Sudan, ilikuwa inanunua majani chai yetu. Sasa wamekasirishwa na Ruto. Wanasema hata mtu wa Kenya kuonekana Sudan ni hatari. Wangapi wanasema tunataka passport zetu zilindwe Kenya hii, vile ambavyo ni kitu ya maana zaidi. Lakini wakati wamepeleka yeye huko, ati sababu anawatetea nyinyi sana, anataka kutetea shares zenu, anataka hii barabara kutoka maili 10 hadi Shamata iwekwe lami, anataka mjengewe soko hapa na mambo yote. Si alikuwa anawatetea? Sasa kuna jamaa wetu wa ODM wamesema atolewe sababu yeye ni mtu wa shares. Na sasa wenye ODM ndio wako wanauliza wapewe shares zenu 50%. Na sisi tunasema huo ni unafiki, sio? Na tunasema Ruto na uongo wake aende asiende. Anatuambia ati anataka kutupeleka Singapore. Alituahidi kwamba atajenga factories za value addition ndio vijana wetu wapate kazi hapa nyumbani. Amejenga factory hata moja? Badala yake anatuambia vijana waende ng'ambo kule Russia wakauawe, na wakiuawa yeye ndiye analipwa pesa. Wazazi wanauliza mpaka sasa, wanalia, wanauliza watoto wetu ulikosa kuwapatia kazi hapa nyumbani, ukawapatia kazi kule ng'ambo. Ng'ambo sasa ni kuuawa na uawa, kwa sababu wanapelekwa kwa vita ambao hawajui ni ya nani. Hawajakuwa trend kupamba vita. Vijana wametoka hapa kufika kule, sasa pia kule kumeingia vita ingine. Wazazi wanauliza watoto wetu wale wako hapa Middle East watarudi wakiwa hai ama pia tutaletewa masanduku. Tumezunguka tukakuwa huko Nakuru jana, na wamesema wanataka kupatiana. Na kutoka hapa kwetu Nyandarua, nataka niwaulize, mtakubaliana na mimi tupatiane kiongozi wetu aende kwa meza ya taifa? Mheshimiwa Rigathi Gachagua aende asimame kama mwanaume kamili, aombe kiti ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Wapi watu wanakubaliana na hiyo maneno? Kwa hivyo wewe Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kutoka hapa Nyandarua ambapo nimechaguliwa, tunataka tukuambie sisi kama jeshi yako, enda ngangana na wanaume wengine, enda ngangana na huyu Kalonzo. Ukishindana na yeye, ukimshinda sawa sawa. Enda ngangana na Matiang'i, enda ngangana na huyu Wamalwa, mtu patia mtu mmoja.
Asense muyende na yabwatikene kiama kya ODM ase taro yabo inse yomurubiri wabumanyekene na Linda Ground ase county ya Migori nigo abaraya bo bakoragwa amono mo senator boigo murayibwe kiama ekyo Oburu Oginga baereire buna nigo baguchikogendera gutigara serikali ya Kenya kwanza abo asabona bagendera tukwerubiri guchiko ikaransa semesa eriyo guchiago cha asobwa amara kubwatarana ne kiama kirikia UDA eriyo bosibwa bacero bone nabo mwaka wechilifu ibere emerongo ebere na gatano na kabere engana boigo yairwo koboko nabarai au korwa ase ensemeyo ya masa ya mugwikase county ya Migori turarigeria yango naraliaye babwati kurwa ensemeyo. I was reading in the papers, my friend, my senior in politics, someone I respect a lot, called James Orengo. Orengo is telling us that the people who are supporting Ruto are people who joined politics 10 years and 15 years ago. I want to remind Orengo that the team he is tangering with out there, none of them has been in politics for more than 10 years. He is the only say among confused lot of some youth who don't know where they are going and where they are coming from. You cannot tell us that Oburu cannot be party leader and you are not offering a solution. Mr. James Orengo, Oburu left for you the position of senator Siaya. Oburu did not contest against you as governor Siaya. Please respect Oburu also. When he's given the position of a party leader, stop jealousy. Support Oburu so that our community remains united. Our party remains united. This party ODM belongs to the whole country. It is a national party. It is a national party. We have Masais here. We have Nuyas here. We have Kosom people here. They are supporting our people because of respect. It is not because they don't have leaders from their region. When they have entrusted their leadership with Oburu Odinga, let us respect Oburu, let us be behind Oburu and support Oburu to take our party to the next level. ODM will produce president of this country in 2032. Upende usipende. Hallelujah. Chama cha chungwa kiko imara. Tuko hapa na wabunge wetu wote, tuko hapa na governors, tuko hapa kwa Dr. Oburu Oginga na senators na watu wote. Kuna tu wabunge 5 na governor mmoja wa ODM ambao wamekataa mwelekeo wa chama. Sasa wabunge 5 juu ya 100 na governor mmoja juu ya 15. Jamani, watatuzuia kutembea barabara ya kupeleka watu wetu katika uongozi wa nchi mwaka ujao kweli? Hawawezi. Kwa ile mambo ya 10-point agenda, sisi tumesema ya kwamba lazima yale mambo yatekelezwe, kwa sababu tulikuwa katika hiyo mwendo, na ikifika wiki ijayo tutakuwa tunazungumzia yale mambo ya 10-point agenda. Mambo ya compensation kwa watu wetu ambao walikufa kwa hii mambo ya maandamano. Kina Junet wako pale bunge wameamua wakaweka pesa pale 2 billion ianze kufanya compensation kwa families ambazo ziliumia, ikianzia hapa Migori na kila mahali. Mambo ya kazi kwa vijana inaendelea. Mambo ya pesa kwa mfuko ya kina mama lazima iendelee. Mambo ya ugatuzi, kuongeza pesa ya kuja mashinani, lazima tusukume mbele. Na hiyo 10-point agenda mwaka jana tarehe 7 mwezi wa 3 tulisaini ile MOU. Lakini ule mtu ambaye anakuja kusema ati broad based government inaisha 7th of March this year, hiyo si ukweli. 7th of March tutakuwa tunafanya review ya mali ambayo tumefika na implementation ya 10-point agenda. Na sisi tumepea ruhusa party leader wetu Dr. Oburu Oginga aanze negotiation na chama ambazo tuko nazo nafikira sawa, tukianza na UDA. Na tumesema vizuri ya kwamba tunataka power, na kuingia katika power, ile ng'ombe ikiangushwa chini itawekwa nusu. Nusu itaenda na ODM, nusu itaenda na UDA. Sawa si sawa? Tuendelee ama tusiendelee? Oburu aendelee ama asiendelee? Asanteni sana, Mungu awabariki na walinde. As a party of ODM,
we are ready to go into negotiations with other formations in the country, the like-minded. I know there are few of them. But we are starting negotiations with our current partners in the broad-based government, which is ODA. And my party has given me authority to start negotiations. And I have only announced to my people that I intend to start those negotiations. And we are going to have our NDC. These people have been saying that Oburu is illegitimate because he was not confirmed by NDC. We have called NDC on 27th of this month, and we are inviting them to come, and if they have anything that they want to say, let them tell the people of Kenya through our NDC there, and we shall meet them there. We are going to meet them there. And those who are delegates, are you going to give me the leadership of the party? Vijana chude. Hapo sasa. Mimi naitwa Catherine Omanyo. Na sasa hii naweza sema constitutionalism. Kizungu mingi, si ndio? Mimi ni acting secretary general wa ODM. Nataka kuwaelimisha kitu kidogo. Hakuna vacuum, hakuna pengo, hakuna gap kwa siasa. Mtu kama atachanganyikiwa, baba alishatuonesha path, na hiyo path ndio tunafuata. Ukiangalia Biblia, Yesu alikaa na wafuasi wake. Akinywa ile divai, akivunja mkate, alipitisha akapatia Judas Iskarioti pia. Mtu angeuliza Yesu, ni nani huyu umepatia mkate? Angesema, I am feeding my betrayer. Na hivyo hata kwa chama ya ODM we have betrayers. We want to warn them. ODM cannot be hijacked. ODM cannot have another extra name. ODM will remain ODM. Na baba alisema tulinde bedroom. Hebu nione wangapi watalinda bedroom. Vijana power. Wamama power. Sisi tunataka power, na hiyo power, ndani ya power iko na elimu ya usawa. Tukipata hiyo power, inamaanisha mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini hakutakuwa na tofauti. Ndani ya hiyo power tuna defend devolution. Ukienda Turukana, uende Umasaini, uende Wajia, Kenya nzima, kila county itakuwa na factory zake, vijana wapate ajira. Vijana power. Ukienda hospitali katika hiyo power, hautakuwa na wasiwasi ya Mimono mwanchu muriri asoko chawaren soko TV uborosu bomugusi asema mbia yabona nabo yokwendera kubwati umurubiri yega ase ensemo yega ntangani aseboro igotokura asiumiri chiduka akego na nyuma yayo ningira nekero turachikoswa ase uko chakumurikira ayo ayabwatikaine nechikosori ase emambia yega toskare de TV yago. Eje Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities
and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na wigo ntulene chibundi chikorosi mintu tokonia. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega au. Tuline sababu wakole talentambe gucha kuligie vyombo bunebi. Tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira. Wase toakirisi miese namba 0784884484. Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Kurumucho manu Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yoboikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Nyamira na lena shauri zangwe ngaroromo ijana umozu bataya mabwari Muligeri bwa Ensoko TV oyo no moroberio bwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omotoya kabwatwa bakaliya omotoya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Amorire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuru wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugimanobo chenu asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugimanobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oburuso umugusi mirna nabalibe chinguru erikwe manya abona wataka kuruchitana nya chinse Frida Kerubo
Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gye Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Osa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili tindi gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Eye ne Nsoko TV oboroso bomogusi. Mwanchumo rigeria bwa Nsoko TV ne mambienda engia sense moye nde yakabire mambia yabono magega yoko rwaso mutimo komoke ngo kwarigania ekirikeri boro tokoso aso cha kumurikira aya bwati kene chikosari mambia yabona so murubiri gabwetero bine kerogendere tukoyo bwati wetera century yo mutanda wekerero Facebook na bwega sense mo area ya YouTube Nsoko TV ase nambia mawasiliano ase ujumbe yage nyengene ngere notice ano na ibere isano na isatu na mumara gatano mwerio beka isato kerikeri togosanga aso bwamo emambia yabona tutara cha kumurikira aya bwati kene chigosori ase mambia bono na manga korkanete ase weekend eyeiga engima mbare bakolera mbare babwate omogoko omonene abande mbare baumiete na kiroyo omo na bwatekerero ne elia ogwecha kwanyorana ekirero nkero lakini nkubwatire kirero kiago na kikengani mbare babwatekerero kire yekerengo kiegoro mono ayonsto chikoya murekera ase mambia bono na kirebya ndaramwa omuralia oyo toko banereme ye studio mambia yabono ararago kwani no mumanyete korende ase omotienyo yigalende gocha kiretinda amanya gose mumeranire nabarigeria somotienyo yiga karara bakwani yango Mancho murigeria nago kwandre hasomotienyo ga umuya chitariki nibere nonde ga gase studio se Jumatatu gango sabo kwabera ishimara se nje Jumatatu yaeta umete Nairobi yiga chipara njiri go chaba chingia kubwata kane weather na boigo abantu bari menyete nsemeri ati karodi mumetu na tucho twachane kanya ko bagingo ikirana kurende oyo minto Irene na roche na ikiranete aka ngwakilisha kurende rero nonda se studio to sanga mange weekend buna Ishmael ate abana bange barite mbari bagogete iyo tuchiko kumanya ya ene kiwa sensemo yechigosori karibu kala togo chakase obwango mane mambia yabona niko togo chaka kurwase ligi elia ya NSL abona togo chakira se mambia yabona iliko rigere na liaya achite agakoreka na kurwase NSM yimipira ne menge sana yachite wa ya gosoreti wabwo alafu togo kora kurwabwo ntoko ntoswe ase ligi elia NNM Institute ya Kenya kurwa mtu chiokolera ase ligi ase isiko yense yeto ya Kenya na so bwango mane togo chaka ne ligi ya NSL enchira chigosori chiarenge ase weekendi eyega chigosori ne chinyinge chiagosori tuwe kururi kuria Ijumaa stariki 25 na ibere tugachari kuria Jumamosi abori tuko ria igoro na goikera bona igia kara toko enda se obwango mono na kimepira este ekagosoriwa nigo togo chaka kurwase timu area ya Mombasa United FC ase rit kuria Ijumaa ase egosori eyo ya kwakanete ase ensemo ya Mombasa abu ase timu ya Mombasa United FC yanyorete bobwi wegoli eyemo egake timu area ya Mofa alafu asensemo yenda seri tukuria Jumamosi ntu abwata chikosori chinde buna Mwata United bari kokosori na Gucha Stars abo ase Mwata United banyorete bobwi chigoli sato ase eyemo aitira chukwadira subwagare okorana weekend yega timu chagusi mangana tabachirete bya senyencho ekero kuligelega ne chigoli sato ase eyemo Shabana ntwaro che chalinge isano ase eyemo ntuchiko ya kwandira FC Talanta bakakosori amo na Kisumu All Stars
FC Talanta chinguri chiabo chionsi ipi bagachikorera ase Kisumu All Stars chigoli sano ase yemo Kibera Black Stars bakanyorwa bwibwego lia yemo ekerokeria bagete timu ya Kabati Youth Naivas FC bagaka Luanda Villa chigoli nisato ase bosa gocha neri tuko riegoro ase obwango mono eyekuru kwa Fortune Sacco amona Vihiga ondete yoro chigoli yoyonde Nzoia Sugar na Nairobi Stars na barabo ondete yoro chigoli yoyonde eyekuru kwa 3K FC bakanyorwa bwiwe chigoli bera seyemo kero bari kokosori na Soy United Migori Youth FC bakanyora bwiwe chigoli bera seyemo ase kero barakoso ne timu ya darajani gogo igo wekera bani omwancho murigereria gwekera bani gabana togo kwana nigo akero kugira setebe yo enchira ikaranse Mombasa United ne retangana ni point emerongena na isano ne Migori United Migori Youth point emerongo ena isato igo nigere namba ibere eyekuru kwa Mofa nigebwa point emerongo 3 na isano na isato igo nigo bare namba isato 3K FC nigere namba inyene point igamwe emerongo 3 na isano na ibere tingo chiko chisoma chionse korende nigo ngwekera namba isano ne mogabu Equity Banka timu eyo nigebwa point emerongo 3 na isano na ibere nabo igo ntubwate kuru kwa FC Talanta point emerongo 3 na isano au bare namba isano Fortune Sacco namba isano na ibere na point emerongo 3 na isato korende nigo barwandire tena Kibera Black Stars na barabo bwa point emerongo 3 na isato kurwabo eyekorete nsari pekoro kwa Vihiga United yo bwa point 10 na isato wekera bwani omwancho murige na togo kwana ekero tokora chakera senseme yo ya NSL inchira chitimu cha gosarati ase weekend yega nyine weekend bagotebanga yenge match week 22 chigosari cyane kirumete kerogo kwandra Kenya Premier League nere ligi ya kabere umaarufu zaidi na ligi ya nkong kabisa asengencho chitimu kero ya kodiribu ya kurwa ase ligi yega na beko ba promoted bona yama yagosoa ligi na neki matobata sense ya Kenya NSL ne ligi ya kurigerwa ase obwange mono chigosori cyane kirande una kwa kwana timu ya Gucha Stars kurugusi ere namba 13 gari ase ukorigerie bwate chipoint emerongo bere na isano tera bakego koribuya na ande wisikorigerie nambere teringi ya mono kubwate kana nemero bire gandata kwa neki waso kwa neki abuna chigosori kurasa ngora gusingo kini wachire igo Gucha Stars ne bwente ko bekomokia kwa neki abuna nkobera sagia number 1 they were relegated maintain NSL and ne tireche Premier League at least kera bantu bako ba disappointed of what happened yesterday of which terrible kwanyoranga anda kento what alternative which is also good chiko sorry cha NSL bange mbara bago chigere mono lakini mbama itinga kaiga no Talanta chire ande mbama itinga kaiga no actually Shabani yetu bwata boni goma tero ya chakireta no nyamranga seal no otoko na chitimu cha mranga seal na Shabana asenchengo tebenere dabire ase Premier League na bao timu enkonke makero ko sorry gatia Shabana na mranga seal ngoiwore ko sorry asengincha awadi masimu barure kuru NSL batiri baka basore Premier League igo NSL ise korigere kubuya ni wada chitimu chira kini Talanta na ande ise so Premier League na bekoleta musisimuko kidogo ekero to korigere lya bugwe kera vone gasinge chikera bona stimu cha NSL gwekera bona yatwarire na chiabiri chiko gosori gocha nere lioroche enana namba yago guchakira namba ya mugwikira namba inye Merelia lioroche erache ekole egati ya top tokora tena top 4 kama kawaida ase number 1 na 2 ise korigere chitimu nivero chitachete 40 iga barabonga tebadorenga at least farasi ni wawili kwa saizi na bogote banga namba ya namba ibere na bogote banga Mombasa United na Migori ngoko libare buya lakini usikorigere namba isatu namba inye namba isano ebabu anaine point yamo bose ibere yamo ibere igo tokonyara go predict asengencho chiko so chitigarite nchiri nyinge mono but they can make a difference chiko so chitim chisikwebeka buya but for number 1 na 2 chiredi chira at 40 krokwa na Mombasa United na Migori chiro chichi ya automatic echinchi bwati bageni ekorata bana na turaraba akira bageni kidogo na asense muyende kerokulire timu yega ya Gucha Stars FC na bwega kerokulire timu area ya Shabana abange ni babaga na resources yokora chinyinge nigochia chitikaigikwa ase ensemo ya Shabana na igekera labda Gucha Stars tekaliko koli buya ngikendere twikira bona ndogote banga resources asengencho chitimu echibere nchibwati bwa mate number 1 Shabana ne club kere community club na Gucha Stars ne club kere sponsored kibwate muthamini ogogeshugulikera egento ndatebe ne ringa amaisonsi tuteberende na iga oncho getaga so ase Shabana sengencho ya so ete league rienene asensi ya Kenya
na NSL tirarigiriri gumono for what is happening ase guchankore ngini resources chijugwateba ase nginjo ase sai umuthamini noyomo na uranyora ndake ndiragwikana roba overwhelmed ikwanyoranga chigosori nchire chiawe timu yegutwara bakongu go travel kobera ase kambi umeto kubeka bagosori abege kambi the whole weekend bagosori weekend na arongo takere a lot of energy time resources ebintu unebyo but rende I think so far so good mbari kokori bobe egento kiagerere timu ya Shabana yairwe kurigere kumono ne irie kokosori eligi anene na ande that's a community club igona erongo ngochere ya pool resources korwa savarai gwaroche moisonde mbatare to mo waziro kamba akabeko koboko kerba sote eligi abaraya bange mbaite bagasoime konyara bare sponsorship at least barabu then a better place yoko enekinga kwegenda dibari na mwancho morigeria ayona sensemeria NSL kerokeri tokoswa sensemo ya FKF bono Kenya FC Premier League yega ere enene nigo tugo chakurwa sensemeria ya relegation kerokori team chiria labda tutara chakuri nyone na kimipiri ya soretu na kie chigosori chari ngase weekend yega kerotoro chi Mombasa United etangena sensemo ya NSL game tina automatically number 1 number 2 nchi chitire tisoe ase league enene game tina wekanara toira toligeri na ase league enene yensetu ya Kenya ina team kieria gosekere koligerirwa eria ukoligerina na eyero ya chire nigo konyorana team nerabe kwa Sofapaka na Bidco chire namba 17 18 yekuru kwa Bidco United ebwate wekera boni ga point 15 na ibere ya Chelsea chikosoria 20 na ibere na Sofapaka nero nigibwate point 14 nere ekorete gabo igo wekera boniga ne cyo chirigereiri sana na echiga zitashuka okorana wekatiche chitirimbo kigotara chakira ubona nande buna tokoteba kere season yewe chaka ngobwatiere etimu ize go pick on low energy napo igo it's done nakyo konyoranga ndiro konyora for example tikando mfano eligi area na ya EPL ndiro konyora te timu ya Leicester yabete promoted bagacha bageni league bakagosori nande bakaimokie league that season igengo matere sana kere timu ya chakire season nga kimwa chakire Sofapaka as we all know ne timu ya bereke gokoribia ase amamere nega yerige igenense ya Kenya so far so good season igamba chage tibuya they were hoping inga nkorigene bara along the way but bakaibanga the tempo wa chakirete onye to maintain go chigatiga iga it's done it's unfortunate asengencho Sofapaka nkogendere kobeka bare history ko tirimbo kabare baraenda bachigo chawya baso NSL which is bad and I also think na manyete ko weekend NSL matari no maite na enchira bagwe tuma na bora kagana ngo ikora roko le no bomanyi na we ko bwat experience umonye korona ando maya konyorana ni gogotweru mono bari botabanga baike bache konyora chitimu ichinke NSL ge wikaga konyora kwanza chitimu ichiga bona chicha kongere na ando to koribuya but also I think mbara babuya in terms of management ya botera bage ko ba stable ba change chikocha more often ande chigosori chabo nchira buya so kubwatoka abagosori babo metekere soni ari gochakira mba bwatoke tegati abagosori babo enge abaya mbachi ko recover that space abagosori bari batigete so for Sofapaka barabungo tirimbo kabara sengi chigosori tigarete ni komi no isa kwa kesabu chigosori chitigarete mba konyara ko ruera ini eri mbalije mwancho murigere bona kato cha korigere ase ligi yega enene imensetu ya Kenya na kichigosori charinga ase weekend yega ase obwagare nigo togo chaka ase litukurigero chaka litukurigero yaringeria Jumapili abwa ase timu ya Kenya Police nigo baumeranite amo na Bandari abwa ase Kenya Police yanyore to bwiwe chigoli ibere ase bose kurukwa muranga sele bagakera Posta Rangers bakayaka egoli yemo ase bosa AFC Leopards bagaikera Shabana asegetikia Nyayo bakanyora obubwiwe chigoli isano ase yemo alafu timu ekurukuna nero Gor Mahia na barabwo mbago abo ase timu ekurukuna nero Gor Mahia ase ritukoria Jumamosi na barabwo anyorete bubwiwe chigoli ibere ase yemo igemereti na gwekera timu echibaru nchirarega ase ritukoria reka toka na subwango manwe konyana Bidco United ngokosori bari na Ulinzi Stars Kakamega Homeboys nigo barachikwarigania timu ekurukuna nero Bomet abo ase Mara Sugar barachikokosori amo na Sofapaka Kariobangi Sharks bachikomera na amo na Tusker ase rituko lya lero na gwekera boni mwancho mu rigeria keroto kurigira ase tebe yega asubwango mono na
stra cha kuligereria subu imemonona kichiyare kokosori nyone bari nge man of the match na alia korkaneti ngo konyora na Gor Mahia wikira boni ngane retangana ni point emerongene na kianda Leopards abu ase Shabana yakagerete na nereo egocha namba ibirera aratarira keigo kurende Leopards magayo konyoru bubwi nigo bari point emerongene na isato igo bari namba ibire Shabana namba isato ni point emerongo ene Kenya Police abu nabo bari namba nyeri point emerongo 3 na isano na ibire Muranga Sili bakabwati ni point emerongo 3 na isano ne moma namba isano Kakamega Homeboys nkoko soli bari rero ni point emerongo 3 na isano namba isano na ibire Bandari no bari korunse barabwo bakole cyabo ake asengi baruba atachira kwa semerongo ibere na isatu wikira boni ga point 32 keronko anangi kire namba 10 KCB nigo bari namba isano na isatu point emerongo 3 na ibere bogo KCB na task kanto chiko chikwanira nega team chiri bakorana na season yegana na barabwo yaba bere tabuya task bakaba namba kiana point 31 na bogo Nairobi United egasieka alia useka bana namba 10 na point emerongo ibere na kianda turara chakira bwo usetora swase enseme yo karo kerimono tuguchikumurikira ase egosoriria egati ya FFC Leopards amo na Shabana negosoria negetigwa segeti kya Nyayo Stadium negosoria bwato mungsomo na sengenchoma eta seboniga ntebe chitimu ichibere na chio andake chipima ine chinguru asengencho wikira boniga chi point ni sato choka namba ibere timu ya FC Leopards na namba isate timu ya Shabana timu ya FC Leopards timu ya Shabana yako nyorobu bwiri tukuri goro ngorengani bari nge point but timu ya FC Leopards ngoja kogenda yenge gutikara namba ibere asengencho yo bonge bwechigori kurende negosori batanyorete obubwi ntebe gwikira boniga namba ya mero rudi nechete we know Gor Mahia they are far ahead and ngo bwabaro bonyanko ngo bwe season yega but ndo bwato mochanda so kubanga top 4 asengencho point ni sato ibere ayamo ega ndongo tebere gosori goro yengengia I think fatigue yare ngorase abakosori na in terms of preparation na sege ndo kiriba koro kwanga ekambio mete timu ya Shabana ya gosori the other time I think yare ngona Wednesday bakagosori ni timu ya Mathare segeti Nyayo Stadium na nemba bwendo gutware game on that weekend yenge goro egetie kike Nyayo so isabwe ga kwa bakosori abanande bakoirana mpaka gusi hande bachikuira na back gocha Nairobi gocha kokosori nande gosori karokananga mochana yaro choko bera komwake one sabwe ga kungatiga bakore gosori ya Mathare of course banyorto bubwegori ya masebosa babu tamatuka yu abera atatu weekend banyore gaiga bagosori engene nekigima ya Nyayo Stadium fununu nchiro ronga in terms ya maandalizi yo abagosori kobe kambi kobe kwaseba ko babuya ya coordination yengengia abagosori ende mbabe kiribuya na ndo maete ekambi what it entails wikamuba mazoezi mobaamo onda otari koborondo onde ngayachi to ngayachete chindagira mukori nande in terms of training akienge so abagosori bachitega ari number 1 fatigue ngoro na bukware korra defense highline yito yengense you could tell ekipa yoka we blame Ochieng nevese chipasi ari waka you could tell egori ni gaiga ekipere gari komanya wake pasi as opponent what do you expect higa we kanyons so a lot of mistakes in Chengoro kurwa se ekipa a lot of mistakes kurwa se defense but rende bago tabanga inchokute with mon it's 3 points we are hoping inga egosori ya next FC Leopards gekobwatu Shabana gekobwa tutawafikia itakuwa 43 niko baro no toramo barato tigare to asengencho bago tereria sinini tubonyore gosori yemo bone toko bagaga tonge gotebanga bono ni chigori tokorigana because kirokoriga little difference Shabana ibwata chigori sano FC Leopards pare boso ba chigori ange 15 16 igo tokorengana barabu chipoint manya bone gento tikare ne chigori mbagwet mono batirende banto mbago akiri I think yonde nabo mo coach nabo atoke statement na management team ya Shabana bakorogona Peter Okidi ba sabo kwabera sabatiotiria but they'll work on the few mistakes which happen at Ikoneking a game ya next which is I think Robangi Sharks segeti yanka kia Gusii Stadium but kurekebisha na bego Ikoneking they are redeeming themselves as a race ya number 2
ase gosori yo mwanchu muri gara to kuri yo yorenge man of the match yo kurukwana nere Samuel Semone aroringe man of the match o yoro mo gosori kuru ase team ya AFC Leopards egori abegete ne yemo assist na rwete assist ya yemo chikross attempt na nete ibere gari eliyo go clear na konyete marakane alafu kero to kuri nyone ball position ase obwango mrani go konyorana ase position ya ase game eyo usase gosori yonsi eye kurukwa buna nero AFC Leopards gwikira omwerio abayaringe ball position engakiriri getega chenchia ga tigara 46 ya Shabana ekagenda 54 no nyomoro sokorengo asensemo ya ball position yuya korakana ya Shabana nigo yaringe igoro asinge nchogo tema kwerwanira na barabwo usemba nyore getarie kero kolieria t-shot attempts ni gokonyora iye kurukwana nero FC Leopards yabwate 15 iye kurukwana nero Shabana nigo yabwate 10 abwo goche goche yellow card iye kurukwa AFC Leopards ya nyorete yellow card ibere igabwo alafu chikona FC Leopards nigo yabwate chikona isato iye kurukwana nero Shabana nigo yabwate chikona inye abwo chi offside nigo chiaringi sata sensemo ya AFC Leopards na boiga sensemo ya Shabana nigo chiaringi chi offside inye na boiga sensemo area yabatiotereria chitiagase abantu banywete amarioke yakaigo jifurugunche ngoro neba ko mention part of statement management team ya Shabana yabo atoka no gusaba kwabera because asensemo yabo because umeto efurugweri yenge both sides but as statement team ya Shabana mbasaba kwabera to the management league ya FKF na boigo abatiotere bari be team ya FC Leopards as a misconduct ngoro ebintu bune biga Ishmael mbire predictable kerobo ata chigosori china nebunechi it needs a lot of preparations asengencho ntomaete chigosori bunechi ngobuna chigo cha chiaba mashemeji derby kwanda chitimu chiga china ne kero kwanda mashemeji derby Gor Mahia na FC Leopards timu ya Shabana ile timu ya Gor Mahia timu ya Shabana timu ya FC Leopards ejine chigosori chibuente ko pangu security wise chibuente ko rigeri wase chifurugu chitabe na ndege ndo kiabere nga ne behavior nga tunawapiga na tunawapiga nje ya uwanja ndani na nje ya uwanja ege ndo kiagerego sorry ye mupira wa magorensi ya Kenya rende magega asenge nchono ne investors bone bakobwa oroche bitindo genda te korosi we are yet to host chiko sorry chinene lakini kero chiko sorry bune chikabona chiko like Nyayo on adding ko needed a lot of funds ko repair ko kore kwende abantu mbale baumiete iganto bona gego cha kuira ni moral abatiotire mbago esoki ko wache mepire na abatiotire bona tari gocha that is the loss of revenue asinge njo team te konyora besa bon asinge njo nyamogo cha abatiotire mwa kore kwende it will lead now chitimu chi mwabani kumate ko maybe onya ego nego sori enene moko ko sori indo neringa mashabiki tari gocha which is a loss to team gone bwente nga chitimu jitu na chiro chaba mashabiki have sensitized because in sports we have three outcomes it's either obu Osesa Kedro. Kwa ndromo gosori Samuel Semo na ene getia gosori ngia sema transfer nyorote kuru Muranga osaba kwa berantu ate timu ya Muranga yare ko koribuya Samuel Semo no gatia ba gosori bari bari ko gosori timu ya Muranga Seal aga kore transfer ego cha se timu ya FC Leopards na ene getia gosori ngia sana I think that is one of the talents to went corrigereri ne midfielding ya sana na era na ba kokinu ba incorporated that team ya Harambee Stars na ba koleta change ase egosori ende ya gosori tuwe ase weekend yega yekurukuna nero Muranga Seal ba gosori tiamu na Posta Rangers bakanyora egoli eyemo Muranga Seal bakanyora obobui gwegoli eyemo ase bosa abo ase keruko ligereria man of the match oyo kurukuna nere Denisa Munyovi na rolling man of the match clearance ya koreta bunisano na ibere alafu accuracy yae asegati aba gosori bari ase weekend yega babere bakoligereriwa accuracy yae kuorokina nigo yaringe 98% yani mupira rekayo lira sokoro kwae akoyo asata etoike ngoiko ali asaka ni tioike na boy gogenda soko genda guche ngoyo ikiaringe nigo accuracy yae na rekorekana nigo yaringe 98% abwo ekerokoli ball possession ase gosori gati ya Muranga Seal nigo ekuorokina Muranga Seal nigo babwate ball position yebirengo bya 50 nomo yekurukuna na Posta Rangers nigo barenge 40 yellow cards ya chunchenya kubara
Posta Rangers nabwo banyorete chi yellow card isato yekurukwana nero Murang'a Sela yabwate yellow card nabange ngonya gota bari mense tuna asense meye gaye mipira na chitimu cheito rero igabantu batake rutwara discipline nyone nabakosori baito kero kori ngani ne mipira nabona English Premier League togenda France kogenda asengencho asama tukamagiga chielo kadi chiari goichorgeti chinyinge sana konyora bakosori nyone mbane batatu paka batano babwate chielo kadi lakire konyora timu buna Murang'a Seal ne gosori ngima babwate yellow card no nyane yemo nyonte Murang'a Seal yoka chitimu chion secret to kwanira ASE League yense yetu ya Kenya. I guess also ngochera out of discipline. Asengencho abakosori abange ba mochire kogenda isiko because no mete imonto kero kwa basori buya scouts imbara all over Babandran Kibet no bare Spain like scouts bari kero bagocha number 1 what they look at the discipline. Bari korigeri was no mete mupira. Discipline ye bako yeri wetra no wate yellow card no wate red card so abakosori abange ba mochire kogenda isiko yense abange ba mochire kurangirwa no national team nabo konyoro mogosori aro muya but kerege kosige kurangirwa ke national team maybe Harambee Stars ekogenda isiko boseko gosori ne turi go kurangirwa and no maito mupira konyora some of them babegete chigori chinyinge e Premier League but wa kupinkyo atarangirwa so I think modern football yagerire abakosori bangere go twara that discipline and I think it is the introduction ya training yechi coach because karume do montare go kosori nkwa kosori okay kare no meto mupira kwa batu coach that's it but nowadays ndubwate ogo training kubune coach CAF A CAF B C D kwa nyagokina so I think training yechi coach nero ngocha bale gari bona bate yaba kosori what is professional erinde ntu akwana ga last time kato engege kana na Daniel Umaga tota nga ya igete ngete bakere farie okubugie filimbi no buaba asengencho na bora abugiga onyare ko wocherwa na boko mogosori kadi okure kadi eri oko hae bono gote inae bono chile fari chiaminyo I think now modern football is showing us now discipline is part and parcel ya talent igona bora atwale talent ndo ba discipline na boko tigara sore so I think abakosori bangere correct that discipline ina baraba advance ya se chikosori chabo ase gosori ende gati ya Police FC na Bandari nigo bonigo oyo man of the match ni gari korukwa na usendika korukwa Eric Zakayo Justice nigo chiaringe iberega bo shot attempts nigo chiaringe isato alafu accuracy yae nigo kworoki nigo yaringe 87% ball possession nigo kworokira Kenya Police na yaringe goro asibirengo bya 62% alafu asensemo eyende nigo yaringe 38 yellow card ase Kenya Police nigo chiaringe isato alafu asensemo ya Bandari yellow card nigo yaringe eyemo abuna ase umupiro bwensemo eyo aso bwango mono ase gosoriende egati ase egosoriende yaringe ase eikendi eyega Gor Mahia kero na barabuo mbago sore tigabuna Mathare man of the match ariko kwa Enoch Morrison na roringe man of the match na begete golia yemo alafu clearance na nigo chiaringe go ikainye shot attempts nigo chiaringe isato na kero tukulire gosori yo ball possession aigabono no amangana ringe Gor Mahia nigo bata walete na 63% ase egosori yo 37% gatigara ase Mathare yellow card nigo yaringe ayemo ase offside chiaringe nya ase Mathare alafu ase yekurukuna nera Gor Mahia nigo yaringe ayemo Gor Mahia bakanya chikona inye asensemo ya Mathare barabumba nyare tikona nonya neyemo ina se ensemo yenda tukurigeria asensemo yechikona yani moko kosori korwa edakika ya mugike yo mwerio kona no teye nonya neyemo nonya ne riembe na kia tiga toteme kwerwanirira ine yokorokinga bono discipline yengora as defense umete kero Mathare konyora kona it means the other side ebarenge so solid na and discipline and bono gopura nkoyo egosori nere mura gosori ichi defender chituriye to kurwe keeper paka ichi defender like akuna kupura onyo konyoro mupira e pass na kogenda gochibosio Enoch Morrison omagosori kurukuru asenseri ya gane midfielding ya sana I think Gor Mahia ba invested mono osikorigerike kosikia even chi season cha etire babere bago balance sana abagosori kurusko yense bari ba orokiri buya kurukwenda chinse chisko ba maintained I think Rit Kurigoro it was already known outcome as in team ya Gor Mahia
nkonyora yenge obubui nande buna twachikire goteba ase timu ya Gor Mahia boniga ase chigosori chitigarete na ase chiri chiagosori gobonega match 22 ase timu ya Gor Mahia. I think Baraudi are in a good position yo kuimukie egakombe kiga mapema. Na kero tutaracho kwa nseme yega ye league yega nere bya na tolire na top scorer ningo gwikira bonega ase chigosori chiga nigo ekworkera gwikira bonega top scorer ase league aso mwaka gwe Chelsea ibere 25 ne amoni ekworkena Paul Odhiambo Okoth nigari asensemu ya Ulinzi Stars gwikira bonega wikiri chigoli kianda oyo kurukuna nere Waithira Joy Rungu nere utangaine singinchugo nere konyore mutu singinchu ikirwani gani gari sano nesito kurenda Paul Odhiambo Okoth boniga utachire kianda na season eri ya eta umanyete oyo korete kuru ase team ya Kakamega Homeboys niga korete ne chigoli 15 na ibere eligiense ya Kenya I think teri koene kigori nyinge mono. I don't know why. Timeti wasine chitifana tawe to achingia wasine chi goalkeeper chingia. But keroko nyoro mogosori akoma chuika 20 oyo atemire sana. But okonyora mostly chire 14 15 and like keroko compare ne league chinde chitwetana ina se orgongori garu Africa ya mocha but rende ngoteba chigosori chitigarete nchiri nyinge. We are hoping inga bali batanga ina se scoring sheet. Mbachi komenta chiburi rigori rigo chiri abaigandiri na okero kolire yo tangare kurwa Paul Odhiambo Okoth ni gakuru Ulinzi Stars na kieko nyarikanana ase kero kolire timu bune ye tangane buna bone iga Gor Mahia na watch point chinyinge kego cha namba ibere FC Leopards Shabana gocha konyorana ntobwati muntu kurora singi nyone namba ibere ni gakuru asensemo ya Murang'a Seal eriye tangaine na erebwati chigori chinyinge nero wikira boniga na eregendere tukura ase league na kieko nyarikana ntobwati muntu kurwaroro asingi twara timu buna ase chinse chase konyorana club niko gekwimukie league na kero kiem kikwanyara na ande golden boot eyo na ande yatigara ase club ekia singi chomo gosori na aroro kuru ase club ekyo oimukie timu egisana astigoli ngunyarikanere because ngubwatire naro consistent striker kubeka chigoli neba chilige chwa kwade Chesco you notice okay ngocha tororo but tikankunira sengen chomo wekano itimi Arsenal libwate goal difference ya 36 goals saizi na ile tangaine na goal difference ya 36 but a top scorer yabo 3.5 of the current top scorer kero kurige omogosori striker ndiro konyora a team maybe mwaluziri with a goal ba muire chigoli but rekina ino mubegete konyora a striker ingo score consistently ye chigosori chaya but kwa noticing kero mogosori individual player ago score every game but as a whole team muri gokoribia na bakonyora team ere number 7 but nere bwate a striker na bakonyora team etangaine with many goals but kwa realizing kero korige top scorers number 1 2 3 4 5 top 5 team yetangane ne chigori chinyinge top scorer yabo te yase top 5 so at times ngobere possible it's only ekorokunga individual player performance na uranyoro mogosori era no muyare ana score na bwate power scoring but as a team kero mogo at the end of the day 90 minutes kwanyoranga muri gokoribia akero tukurira timu chia rero Kakamega Homeboys nkomera na bare na APS Bomet asegeti gyanka gya Kakamega Homeboys ekire geti gya Buhungu Mara Sugar nkomera na bare na Sofapaka Bidco United nkomera na bare na Ulinzi Stars asegeti kirikia Wanguru Stadium chisa sana nesto chiabano mabaso Kariobangi Sharks mbachi kokosa area mona Tusker asegeti keria gya Police Sacco Stadium prediction yago ya bwangu Kakamega Homeboys APS Bomet ago ngoko boko Kakamega Homeboys hasenge njontete konyaga koigorea style yemerobiriete ne nega gase league yo ya Premier League iri nkomanye uwezo ya APS Bomet wikira aboniga asenje nko timu ya Kakamega Homeboys soko boko gukwane kyo kori biase egosori eyo kero kori Kakamega Homeboys bare number 6 na kero kori timu ya APS Bomet igere number 16
nande nigera sera iniri mbariri ye chitimu chirichi kwanya timu nere naro rirase season yiga yaoneru sana eye kurukona nero APS Bomet abarende ritu agenda sobo kero Shabana yagenda sobo mweno nkwaruche ya chite draw ye chigoli sato asisato Shabana yaringe motu ikisato lakini APS Bomet nande karumagega egacha gosokia Shabana Idro lakini kero konyerigeria ase season yiga negative timu chirichi yaoneru sana but I also think home advantage ngochere ya tirimura kero twajete sobo gari gosori ya pete nkongwa as you've said but rende gwikira boniga it's one of the team chirichi tara perform buya kero kwa na Bomet Bidco na Sofapaka na chire nsari so I think Kakamega baise ko take advantage yeyu they are good to go konya robo buyirero Tusker Kariobangi Sharks Tusker bona tuate abati ngo kwenye kwanda tuli Tusker is one of the teams chia leko upinzani top 4 totebe kero kwanda Gor Mahia ni team chirichi abere chiko koribia I don't think nkikia ajiteke kabagati gaiga etimu ya Tusker ikangya kwera maiga I think kero Robert Matana arweto romoti omoro kibwe timu iri okinetie birengo bi timu ya Tusker kera arweto timu ya Tusker yangete korokananga ya etimu ya Shabana yanyikora ase egeti yanka nande yayikora ntune tariyamo I think Tusker bagwente kwira na back to the drawing board ba restructure management yabo nande bawiya bagosoria baya ase nginja bagosori bari barwite gari pengo yao ijazibwa Tusker leo awapati na eye kuruku Ulinzi Stars na Bidco nigo baro bako barigania ase getikirikia Wanguru Stadium kinsa isano na isato igo Bidco na Ulinzi Stars Bidco na Ulinzi WhatsApp group na yamo Bidkere ya kabero chio mwerio na Ulinzi Stars nero nigere number 15 I think Ulinzi Stars na APS Bomet mbare nganti point so onye APS Bomet nere sigeti insari number 16 Ulinzi ere number 15 point in 22 lakini goal difference I think the best team ukweka buyagago nere gochikobwa sengenjo Bidco nero anete tirimboka Ulinzi nero anete tirimboka so nego sori ngong sana eyo mwerio Mara Sugar na Sofapaka asigetikirikia Green Stadium ensemo ya Wendo Sofapaka buna twate aba they are mentally disturbed now asengenjo mede na bobale nsari na bobale siegete bora baruba bagaendera te kwerwanira bari bono ni kama komete na Mara Sugar na barabuono nigo batete gutumeka libagerire ndiko baikora bono batena kibono tigato batume bono nkaburunge mogere asengenjo barabu already bono size mentally ba very disturbed mba mede ngani ntore gari ntuto siegete na Mara Sugar they know these guys we should take this advantage yabo to bayengera bono to batenga bono akisiekirani yago genda ujinsari mochiko chabuya so for Mara Sugar na baranyore ubwire bako gosoribia ngwa kwanira igoro ya Tusker KCB na roko tutara kwanira igoro sikare kisenginje kero koligereria eye kurukwanira Tusker na KCB na baro bako mochiko ba the same WhatsApp group KCB erigoro Tusker ni na bakonya guchenchanigo gemeretina obokongu boli na ubwo bagendera bonse bako share almost the common problem asogo takoribia na boigo asogo chaka bobe ase a season ya and because ejegane chitimu chabere chiko koribia chini chitimu toma ete chabere chiko maintain the top games but igatiga igatimeti nini li happen bako tayanga bana bwa banyene chibesa ni wenye benki I think at the end of the day na kimugo chake season and who you sign asengenjo KCB kero season ya chagete mbangu setaba go sorry sana but at the end of the day unabora ave okay nimede Joshua Nyamata gwanje dile timu ya Chelsea ya soete ichiro ikakoraba go sorry almost 10 alafu ba go sorry almost 10 none of them obwate stage ile gotebanga at least oyo namanye kaine na rura se eli timu getere competitive so KCB na ba korete igo but at the end of the day squad depth yabo ekaba cost but imba maintain team bara tirimbo kamono I think next season onye bari ke trigo serio by redeem warudi vizuri Miamano mwanchomo rigereria asoko bwati umurubiri uyo iga abo kyarage kidai kamera ngebera na isano na ibere igoro yechisa isano cyabona mambia ekeroto kwenya kumurikira na gukwanira aya bwati kenene kigosari ase emambia yabona na mono ase league ya kabere amone league area entangani mense yeitwa Kenya sebono nigo tokora ase umiri chiduka ke ona nyuma yayo nturare asebono turachiko kwanira ase league area ya English Premier League amone chiligi chinde isiko yense yeito ya Kenya tuskari kura TV yago tigango tarara ase umiri chiduka sebono.
Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chindi chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanyi amange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Omwancho mulire Ensoko TV ngeta sen Ensoko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se ebunge ya kitutu cha South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual Machin na nyora Netrobin Yensoko TV Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu na ino mwanchumu rigeria hasensemo yega ya gatatu asiboro tuguchaka kumurikira chili gichinde isko yense yaito ya Kenya ase asubwanga mano tuguchaka ni liga eri kurukuna nero English Premier League yo wikera bodi gamana tokora tabanere bwata patiotiria bange mono na ase weekend yega chikosoro ne chinyinge chiagosore tugwekerekeria tugwetera ase obwango mono nigo tuguchakuru ase rituko lya Jumamosi no tuguchakira bwase obwango mono abwase timu ekurukuna nero Bournemouth nigo bariganite Sunderland bakagende guria mase ye moyi kurukwa Burnley na Brentford
Brentford kanyarubo bwe chigoli nye ase isatu ekurukwa Liverpool bagekera West Ham no bororo bwensi chigoli ni sano ase ibere yekurukwa na nero Newcastle bakagosoria mona Everton abwase Newcastle babigite chigoli ibere Everton bakanyarubo bwe chigoli isatu ase ibere yekurukwa na nero Leeds bakagosera na Man City korende Man City bakanyarubo bwe goli eyemo ase bosa ase ritko ryegoro eliria ganyerere mono yekorwa Brighton bakagosera na Nottingham Forest bakanyora obwe chigoli berase eyemo Fulham na Tottenham around yeye Tottenham nero Tottenham ekeroko yebwekani na Tusker gose KCB bana twateba nero ase season yemba na tara babera buya na barabu konyorana nonyene timu erenke useli bari gwikera bwo sama tukamakega nigo bagocha bababwa igo Fulham bakanyora obubuye bwechigoli berase yemo Manchester United bakaikira Crystal Palace bakanyora obubuye bwechigoli berase yemo korende Crystal Palace mbanyorete a red card intochikuye kwandira Arsenal bakagosora na Chelsea yenyorete na barabu a red card Arsenal bakanyora obubuye bwechigoli bere ase yemo igabwo abuna ase English Premier League na wekera woni gase tebe iyo akero kujerigeri ase obwango mono Arsenal nero ere igoro na point emerongo 5 no mona inye eyekurwa Man City kabana mbere point emerongo 5 na kianda namba 3 Manchester United point emerongo 5 neye mo Aston Villa namba inye na point 51 barengani te Manchester United kurende timu ya Man United igoro asengencho yobo Liverpool namba 5 point emerongo 5 na 3 Chelsea namba 5 nemo ni go bari namba 5 nemo ni point emerongo 5 oyekerwa Brentford namba 5 na ibere ni point chirigabwe emerongo 3 Everton namba 5 na 3 mwanchu morigeria abwase ebwa point emerongo 4 barenganti namo na Fulham namba kianda point emerongo 4 Bournemouth bakaba emerongo 3 na kianda goche abo gwikira asichiria 3 chomwe area yekurwa West Ham ni go bari point emerongo 5 namba 15 na 6 namba 10 kianda Burnley point 10 kianda Wolverhampton nigo babwate point 13 namba emerongo 2 turarachaka kurunse guchigoro Wolverhampton around yeye babwate ke kiabo gaki Wolves bachire abaro bachire lakini ndende batakete kogenda ne mission because bakongere chitimu chinene na ubagerete sai Man City to pressure because ego sorry to awata na Wolves last time bagaturusie draw of course ntu abwete bakeda ikayo mwele bakaitera match. They did the same yesterday. Mbanyora tobu from nowhere. It was a surprise. Ne team baingere tena Aston Villa etimu egenda to go fight ko tigara top 4. Wolves bachire but ingogenda bari ba affect a table in one way or the other. Na bera ba direct or say indirect. Burnley nero ya chire. Singincho nero nigere watch point 19 namba 19 kero koligeria West Ham asere game ile tina West Ham nigo babwete West Ham point isano nemo lakini ntumanye tena ase umupira na be ekunyarikana na boranyore na Burnley bakwirwanira gatie garende baira negoro na West Ham to kumanyerera na barabomba ache bakire igabosa bosa iga Burnley bako baita boy ase Wolves zero to atire bachire Burnley babwate a chance but you are very tight korende West Ham yero ne bwate ripagari ukweredim asengencho onyegego chikonyora obobui ne team ya Nottingham Forest asengencho Nottingham Forest yego sori yabo I think it's on Wednesday on Tarimambi kokosori bali na Man City so onye Man City geko bu against Nottingham Forest na West Ham wenye robobui at least West Ham ego chere 28 points kego cha 28 points means Nottingham Forest irandense igo agubado ntora manyeringo so asere ini hiyo kubwata kana chiko chitikate na team chiko kosori akero to kweranera ase egatie chigosori chirichari ngichinkongo mono na ndichaganyerere mono ase tuguchaka kura sensemo ya Arsenal amona Chelsea singinjinere yaringe egosori yaringe enkongo mono na ndi yaganyerere mono Chelsea mbanyorete a red card ala kurwabwo egache kwerira yekurukuna Arsenal na bagacha konyora obubwibwe chigoli bere ase eyemo nganjere mbe personal nganjere mbe personal we anchaye we komonyene yamanyire Arsenal konyorero bubwi but I think kerego so yacha gato nje nabu ato bwaba asengencho for 90 minutes Chelsea mbaringe so composed style bacha gate go sori yabo gocha until when bangete ko kora substitution for the first time Palma thana ko sori against Arsenal ko so Chelsea
but jana ilibidi apone no I think nago sore tibu ya natemete koreta that momentum but then as we say atata kuraswa obra ibwiti ya Arsenal I think almost 11 games but I say 8 chia edire I think Arsenal ya wire 6 ya nyore draw ichichinde chon tikati means Chelsea tirabu against Arsenal ase obra ibwa ateta but again ngancherembo mwamato muyantebe our colleagues aba muraba mintu kuru London Chelsea did us very good yesterday 91 we are supporting them as I also diabetic against Man City and I think onye bago chigo gotaka gokonyo yo mwabo tigababu game area against Man City Rina Man City na go chaigora because I think for Arsenal a game sahi tigarete enkongu it's against City chine chons tigarete ne chinyororo but then into bwata obwaba asengencho Ateta has been performing against team chinene but kirewe ga team we chinge bana na mention Wolves nechi point to aroching we have but karoto ika geti chikato kongera so I believe Ateta kerako kwa sorry against big teams but I really have doubts karoto kwa sorry nechi team we chinge chitikarte but rende so far so good mentally physically Arsenal is good, it's good to go. Chelsea gorombo yabaenge and I think bako gendreka na bara chigo sustain top 6 top 5 mbu yabare na ndotoko basabera tura maya asengencho ko London ga konyo West Ham ya chire because West Ham is part of us onye ba chire tigana baroba maintain to glory kia London na kirigeti kare Premier League ekero tokorigereria korwa asumwako 2021 ase season ya 2021 2022 wekera lero gobara tokokwana ni gokonyorana astaiyo Chelsea ya nyakobwa Arsenal asengencha season yo mwaka we Chile fubera 20 no yo 20 Arsenal ni go yanyore tobobwi which golinye aseibire nande Chelsea nero yari ngenka igo bagaka Arsenal igaka Chelsea chigolinya aseibire togo cha 2022-2023 niko konyora Arsenal yage Chelsea golia ya masebosa togo cha 2022-2023 bado toko tigara abu aso mwako yo Arsenal igekera Chelsea bakanyaka isata seyemo 23-24 bakaganda ibere Arsenal magosa chitaka korkana 2023-2024 abu ase Arsenal ya ikerete Chelsea bakalingo koboko chikabaisana 24-25 bakagenda yemeyemo Arsenal 2024-2025 nkai ase kwende yakabere bakanyekera baikera Chelsea bakanyake yemobosa togo cha 2025-2026 Asense mentangani bakanda 1-1 na bono buna twakorete igoro nigo yarenge ibere ase eyemo yani ine miaka tokobara ejine season yange nye isano ya gochimaega kirgetie na negative akobako kukwaringetu omogosori obokai Havertz na babegete chigori ibere ba 200 nera ka agakorega sia gwenta gokore side iriende which is good but I think also history bagoteba nkuirorerere asengencho kero kwari kuri statistic echigo alafu oyo ko watch game yogoro buna inche naringi so confident konya torobo buyo lakini rende buna Chelsea yara ko sori na obo attack but at the end of the day ekaba buna tua ligerete ase egosori ende nigo yaringe gati ya Manchester United amona Crystal Palace ekero kuriria ababisa bamani nigo barenga bange nigo baganetie na oyo korokobuna nere Carrick ngoche gwakwarengerende labda arosio monganyi arosio monganyi mokega na kirende bono rinde yemara karenga gwikera boni gama tabano uchire 7 straight uchire 7 straight wikera gatarakwa kurwa soete ase a club kia Manchester usekera kurwa eturibaga yogoratenera Manchester United buna coach antenera na wikera boni yakero koligereria Manchester United yarure magega because ya ringo mate point 10 busio bwa magega ya Aston Villa na ndiba yarure magega point 10 bono na ndiba asiri mutwe ya Aston Villa abange bagotebana ne penalty yari ngororo rende nero yagerete gocha gacha gutoimukie usegacha kumukia abantu ba Manchester United. Number 1 I don't love admitting lakini ndenge nganchire congratulations team ya Man United of late ba korera maonjore and they are doing so good. I think mbabwate kikosi
mbabwate players, mbabwate resources and everything, mbabwate fan base. In fact, team ya Manchester United Nsengima, apart from Real Madrid, team ya Man United nerebwate abatioteria vange Nsengima. So I think they had everything. A problem babwate, it's technical bench. Kerama onchori akora tu gari Amorim na few of the technical benches. I think players bakaba satisfied ebintu bikarengana, they are doing good. And I also think ntaragendra abantu bari bamanye to mupira. Ndu ate last time ngaiga ka twenge no mwaga nga kirokobeka the right people at the right place expect good results. Abantu bari bagosoiri bamanyite umupira. You see, saizi Vincent Kompany na agosoriti umupira ni team ya Manchester City. I can tell you again, Tago Kora Bayern saizi, Bayern is very, very dangerous. Never Champions League ne ligi yabo. But we met already by the combe away with 15 matches. So, Kerokogel Michael Atata no Monto Gosoreti umupira. Kera so the team ya Arsenal, you can see what he's doing. To accord number 2 season ibere isa to which Mike. Xavi Alonso no Monto Gosoreti. Kera so the Bayer Leverkusen ilibeba league unbeaten. Michael Carrick no monto Gosoreti. And more Gosoreti Manu. So na maite chi corridor chirige ticket na ke maite na maite what Manu is. I think or corridor the best so far. I think around 6-7 games. Mbara yabu. They are doing good. Na ande mbara to boba. Asenge ncho chikosori chitigarete. If number 1 and 2 by 2 chionsi, Manu we chionsi. Kuna possibility ya kubeba kikombe. Mundu ara konte ngoronga. Tuko kwa title race. Saiba no mbayo to mbali ko ligi top 4. Saiba watanga no tore title race, which is good. I think Igoro team ya Crystal Palace mbacha agitebia penalty ngari nganjire nande ntebe asengencho honestly kunya gari na charogete because okay na kunetu lakini ndende that ine rwano tokoroka diving. Tikana bono diving chiricho ko that was a real one. But the referee's confusion is always fine. VR nande yanchiranete bakore kwende. And I also think one good thing akarate team ya Man United yangero koribia, it's giving the players their rightful place. Metomo ntobuna Bruno arekogosori a wing. Which was very very bad. Bad como West. Sai I think number 10 role ya ngomo ere flexibility. Go create chances. Ana score na ana start game. Igor nabe getego na nete assist. Leadership ilikuwa vizuri. I think Manu ya woniga njono mo bisara kine na bongo admitting number 3 basiri. Mogosero korukwana nere Sesco negati abagosero bari ba goikera bonaiga ase chigosoro kiri agosoro gocha asensemo ya ere tari na niche penalty korende nigakogosori igetiga timu mupira kogendrete ga kawaida goikera boniga kerokeria waigo tukura mukwanira akeigo. Benjamin Sesco I think is one of the good signings na ande kera achirete ta chagete buya. Of course criticism nchare ngorro. Mogosoro tu amugora ne chibes chinyinge na ande achane hype tara koribia, but I think na as a player kerogocha oyomo wasa bagosori komia bageni, you need time to adjust. Kuga ni time. I think Ongere Gocha is now becoming one of the good strikers. Height ya speed na boyo stability is good. I think keroko mo compare na either Zaxi Bozembe Umo Sesco nerebone number 9. Bozembe Umo is more of a offensive attack na boko mobeke wing na ande yokoreta chicross kirokwa na Zaxi no monto anjete go play make, but kirokwa na bono Sesco onere striker is a poacher. Nere number 9 is the real deal for Manu. Akerato ko rekora sense me yasengencho yechi dakika no koligerie gatiechi gosari chiri chatigere go chimotweiga na monaka tugo chakana Arsenal yakeroko ligereria ase obwango mono kerogo chirigereria abo asobwango mwagosoretie of course na Champions League metenere mutwega nero nebaganyete sana. Nero abange bakorateba na labda Arsenal ngwekere yakori biyana nenga kiende na ndege ntukia singinchimoko gosori mono ekeroto kogenda ase obwango mono muntu bwate of course FA nebaganyete mutwega chitariki chinirenga chitariki nisano na chitariki sano na ibere na mutienyo gatatoga na Mansfield Kosotore na Mansfield that is FA
Champions League unakuwa mention ya sogete ndete na nchendi geriga iga line up yo mutinyo ito o match ase chikosore chitigareta ase amatuka iga arebosio kerikori team ya Arsenal nebwate gikos of course squad depth na error but rinde chikosore chinachotka bachiko bachinyinge na injuries na chiro chungorigereriore abe timu ego takaibe kabe twagosore tina Chelsea ntubwate Mansfield Town egosore rituko ria tare 7 match mutinyo iga kurwa kuntubate a Premier League game against Everton no mete Starki 14 mpara bago koribia kurwa gutogosori na Leverkusen togosori na Bayern Leverkusen tokurwa mukurwa Everton ni gomoso ase Bayern Leverkusen Champions League ase Premier League ngogosori turi na Brighton on Tuesday I think Tuesday ama Wednesday gatiga iga then the other weekend yuere bono date 7 togosori na Mansfield tumaiko genda bono match 11 togosori egosori entangani ya round of 16 UEFA Champions League against Bayern Leverkusen bangi bagate banga nyasaye bwase no bwe season iga sana because kerokori draw ya sogete UEFA Champions League team ya Arsenal yanyorte Bayern Leverkusen nande onye bintu biko genda buya to isego qualify we will either play Barcelona I think either Barcelona or say team get Sporting CP igo chances choko ike finali njiroro tokuru Bayern Leverkusen togosori na Everton yuego ikarego sori yanka chitariki 14 kurwago 17th tokore a return match na team ya Bayern Leverkusen mete home and away bon a return match halafu kurwago rende tumakomera ne finali chitariki 22 mutinyo gatomera ne team ya Manchester City asoko gosori kombe keri ya Carabao bange bago kerokanga League Cup yonyoranga ntore finali Man City na Arsenal egetikia Wembley Stadium en seria ya Bongereza ekerokori chikosori chene na monaka tukuria sesemo ya Arsenal yokonyorana mutimo kunigoro okonyorana wiki gati weekend umutinyo go match gibeti injury mo chere kore kana nyone yemo ya affectiri binte binge sana yemo go seibere I think asaboniga egento tura rigeri na ku work towards ni finali because at the end of the day egento tutenenge kombe mete ibikombe na biagerere abange ba ko look down upon us nturigete finali yusana we are hoping inga injuries njitoka katika but as a UEFA Champions League nega kombe kia final League Cup na biturigeti mona sengenje Premier League ero I think umutinyo we have Brighton we have Everton jineji point sita already chiroro so chiro china batura ateme ko tumia ba sorry bari backup but for the Champions League ne final 22 umutinyo yo chinguru cheto chance no achire especially final na hekera tokorira ase UEFA Champions League totararwororo kerokoriri PSG mbabwate Chelsea chitariki 11 ikurukwa Galatasaray nkokosori bari amona Liverpool Real Madrid Man City alafu tubwate na Bayer Leverkusen yabo nande bakabwate na not Bayer Leverkusen korende Munchen na barabwo nkokosori bari gati yabo na Arsenal morega gocha alafu tubwate Newcastle Barcelona nere nsabwo timete na kigo chako basense meyo Atletico Madrid Tottenham nere gabwo na Arsenal ntwaba kwandira gocha timu konye timu nere keronko yeli liga kwanza nere ige kuru kwanza Chelsea na PSG ntoye manyete nelia yemo keriye kirase ke kombe I think a team ya England as a representation ya mamera ni UEFA Champions so far to team 6 so we are hoping onye chinde njirigo chiko koribia I think in the final we katochito tuwale timu ekorukuru wa England sekenjo korukuru timu ya Chelsea timu ya Man City Newcastle Liverpool Tottenham Arsenal Chichons no chira round of 16 ego so aba magozo sana kero timu irengecho mo ibere isatu inye isano Chelsea I think nandi bageri tu ayetu because yobo bui bodi timu ya Man City ya nyorete UEFA Champions League eri toka kore kwende toka ba promote toka yuri bari comment team so etimu ya nene gaiga egemu nene it's between Chelsea PSG na Real Madrid Manchester City especially Man City na Madrid of course Madrid na chenyoro we are into Man City tira babu ya in the recent past Chelsea na PSG ine game yo korigere
That of course nima ete PSG ndo bingwa mtetezi. PSG na babwato mogosori the best player obwate Ballon d'Or sai Ousmane Dembele. We are looking as a situation a team ya Chelsea ego chiko qualify because Chelsea na Roma ete nabo na rego bodio mogotio tereke team ya Chelsea wante binga the best in Europe and the best in the world. Chelsea umetaka kombe ngere babwate kia FIFA World I don't know the name. Yani bono baro china we club games and against the best in Europe. Igone go sori. Asoko bane baje ya se emiaka. Na bona na babwate baje ya emiaka ne bono. I think it's a big game to watch. Na ndebo no team Chelsea saizi no rochi Chelsea unega ndata kwa ribia na PSG venye nafanya vizuri. Na PSG yo inyore bono iga abangi bawo tena bera nyarika nebe revenge maga yokurusiwa se club. Inawezekana. Na ndengo bwate as a sports ngando kere korukunga your previous mentality. Na bako cheke mweye out of what you performed last game. Buna bone timu ya Liverpool yanyo ruto wichi goli sano against West Ham kero bako sore game ya next ngonyo rore babwata that motive igobona ndire ranyore timu egocha on revenge baebe ko sorry kwanyoro the other side banyoro go PSG bagocha na mentality ya irienga wono tuko na hasira itakuwa ngumu na sengencho yichisekerege tugokorera ngukwera ni magega assessment area sengencho tugakorigereria samangana aria top goal scorers ase Premier League yense ya Kenya kera tokwera ase English Premier League ni gokorana uyo karinguro ni gakabwate 200 na ibere kurukwana nere Haaland Erling Haaland alafu Thiago no ari gati yabo ni gocha chire 18 kurwase timu ya Brentford ekinkerikeri twateba na benge twateba konyora timu gete ekarigererie kari ose namba 15 na ibere lakini kugocha se kumunyukana na golden boot kwanyorana oyo ni gabwate point 15 na isato namba isato di 14 Semenyo ari gati yabo alafu mokumurukana ekitike gabwate 11 alafu Pedro marega boyo Chelsea chigoli 11 igone go twara aligereri baria batano ase top goal scorers yabo yugo ekitike amwara tanga is not human like no rio okobosori okobeka chigoli from nowhere and I also think buna tuakwana Erling Haaland nerende overo this is the season ya consecutive ya garenga ona ko zone ya gatatu angobe kari chigori we and teri kumomanyera linyone nere nchira chigori chia yago chochibeka aso bwango we went for Victor Yokeresh buna Arsenal bintare ko koraga Sporting to ga expecting ana kore kwende but taraba buya but rende recently ongere go build up we hoping next season na chikoba at least competitive ya competitor ya Haaland na batio tere bande mo gotika Haaland tato ira ndike tutara kora na lebi bia mara mwancho morigeria se ogo bwati umurobiri yo yakara tugokorera se kune nyone niko miga asingana yo gokorera ngote bambu ya mano tumerana nande Jumatatu enya oyo minto muri ntabe tigega no muntu manio na ngonto aragosone konde nerogani ko bagaiga by the way toje sange ase ubwama na embu ya mano mwancho morigeria sokenda kubwatya kire Jumatatu nyoranga tugokumanyaria enekiwe onyo muntu na urenge weekend busy Saturday Sunday ditukuria Jumatatu ni dio kopeke TV yago na kutegera kurugene tukumanye aya enekiwe na wikirabu no tugwikira mwerio obwo murobiri yo gwetero bini asiri tukoria rero ri Jumatatu kore rankio chinsenyi gwikisana nemo na inde ntumirane aiga iri tugendera gukwanira ayande amange na kuyamurikira muno asiri rankio rigo tugocha twamurikira aya bwatikaine na siasa no kugani iri tukorigia endera kubwatemero bini ndi yatigire ase ri tukorinya iri terane Ishmael Mogere.
Eye Nensoko TV.